Nurbeke suyuna çakırat. Gel. Keldi torpak boldu. Sadık, bunday kıl. Kalganlar tuş. Aylanay, tuş. Kalganın, tuş barın. Kırsa çürüyorsun mu tuş. Düşsün aylanay Lukam, uğayla. Kimse açarsın? Aşık, Sadık. Tuş. Cama. Ilgıy tuş boğulan şimdi yerden. Ilgıy tuş, ulaka TV. Barakelde. Sadık Balban, assalamu alaikum. Salım kutlu olsun. Kanchanchi salım boldu? 2. Ha, barakelde. Sadık, ulak qanday bolip atat? Ulak jönүндө. Ha. Hazır. Biski da zarıldı. Öldürmeyiz lan ben Allah'ım. Yok, çaldan alıp geldi çaldan. İshak, assalamu alaikum. Ha, barakelde. Salım kutlu olsun. Bir aşırı geldin mi? Ha, maşallah. İshak, kançaga çıktın? 17. Ha, barakelde. 11'de bittің mü? Bu yıl. Ha. Жақсы. Қандай болды? Улақ қандай болып атат? Өзің атың мы? Не деген ат? Ha, шоколад. Қаяқтан келген болады? Қарасанлы. Өзіңөрдөн. Мындай қырғыз жылқы окшойт, а? Қарабай. Ha, баракелде. Қандай болып атат? Негизи эле быйылкы улактар. Улактар сонуктар. Кичине мындай жа улактагы тажрыйбаң чоңоюп атабы? Мындай чоң улактарга аралашып. Болдат. Ha, баракелде. Ийгилик. Ден соолуктор, чаа өркөм. Молодец. Достор, бул жигит баягы Кара суу командасында, анан дагы кайсы? Дагы бир командаларда Казан улакта ойноп жүрөт жигиттер. Бул балачы. Cemaat Alana doktoru silolar. Büröge beri vermeye yok. Kayıt alıp gelinizler. Ay maşallah. Bitir olaylım yaptı. Geldi. Mutlu aşırıp durup. Neçte kaldı? Gittim la gel. Bişkekten kelgen keldi şarjı. Bağış çakırıp otar. Mikrofon yok da bağış kütüp otar. Hiç kimge? Ha, bara keldim la gel. Kanek palvan hiç kimge Sadık, sen de baleşiklerin göğük şoyt ha? Doğru öyle. Kanek palvan hiç kimge ber. Mikrofon alıp geliyor. Süйләшчі Sadık, қандай болып атат? Быйылкы сезонда улактар. Улак сезон быйыл жакшы. Таза улактар болуп атат. Былтыркыга караганда кыйла таза да быйыл. Негизи ушу сезондо эсептейсиңби? Канча жол салым салдың, сорун салдың? Билбейм, эсебин билбейм экен. Көп өтө эле. Көп. Кайтмай жок. Кайтмай жок. Ha, баракелде. Кырсыктан алысың бакыры? Эң негизгиси, а? Буюса жакшы экен быйыл. Ha. Былтыр колум сынып кичине. Былтыр мурдагы жылы? Ha, былтыр эле, а? Акыректен. Кандай? Мында свободный эле жүрөсүң, жакшы элеби? Сонун бар. Жай менен тренировканы бердиң. Ayda bir aydan palvan. Palvan bir aydan. Sadık, бүгүн 2 салым болду, а? Бул ат кайсы ат? Бул кара куш деген ат. Soruncu jigitler. Өзүң атың. 1000 сом менен Биринчи салымдыкычы? 200 сомам жок. Нуржигит деген өзүнүн жээнин бөрү деген ат. Жалаптан келген İlyas Palvan. Баракелде. Садык, ийгилик. Чаба бер. Буюрса чоң сорундар алды да экен эле. Баракелде.
Çalıp gelgen şer kırgız. Anmanastın tokumları turasın, kalta kalan babalarının urasın. Kırmız mardan öbürünün gök doğsun, kılımdarga ulansın, kılımdarga ulansın. Şalırsa tartan göbürü, çalıp gelgen er kırgız. Çok ese atan mekke'ye, çalıp gelgen şer kırgız. Şalırsa tartan
Достор, мынаке. Азыркы жогорго салган балбан, Алиш балбан. Ассаламу алейкум жигит. Ассалам. Той кут болсун. Кандай болду улак? Өтө сонун болуп атат. Нокатта таза улак өтөт. Ошондой эркекчи улак берип, эркекче чабыш керек. Жогору жака барсак, тек, жип болуп, эч жакшы улак болбой атат. Мына нокатта эркекчи улак болуп атат. Баракелде. Алла разы болсун, Эмил акага ham балдары, баласы өзүгө окшогон чыган жигит болсун. Кыргыздын желегин желбиреткен жигит болсун. Сизге дагы рахмат. Баракелде. Алиш, азыр сен өзүң кайсыл айылдан болосуң? Төлөс. Нокаттын Төлөсүнөн. Төлөс айылынан. Сен деле бир өтө мээнет менен талаш тартыш менен келдиң, а? Ооба. Таталакайдан салдым. Чип салып, үзөң салышып алыптыр, мен кайрып таталакайдан салып бутум коюп алдым эле. Баары баягы кичине болот экен да, тек жип деген, а? Чыдабастардыкы болуп атат да. Баракелде. Алиш, не айта турган, ушунча жылдан бери улак чабып жүрүпсүң, айта турган не бир айтар сөзүң, кошумчаң барбы? Мисалы, кээ бир балбандар шуну айтып коюшум керек, айтпай калыппын деп кийин айтып калат да. Сенде кандай? Туура эле айтасыз ака. Рахмат, сурооңузга рахмат. Энди таза чапсаң, любой жерде таза алып жүрө бересиң да. Баракелде. Таза чабыш керек. Улак чыдаганга де? Ооба. Эркектин оюну эркекче чаба бериш керек. Баракелде. Сөз жок. Жаш өспүрүм балдарга айтарым, ошо таза чапсын, таза алышып жүрүшө берсин. Ошол аманат биздин колубузда турат да, балбан. Ушу келечек муунга ушу таза өткөрүп берсек, ушу бизден улуулар бизге таза өткөрүп бердиби? Биз да аларга бир чоң аманат да бул. Силерге окшогон балбандар ушинтип салым кошуп турса буйруза, улакты тазартабыз. Кандай дейсиң? Кудо кааласа, биз мына таза чабып атабыз, эми бизден кийинкилер таза чабат деп ойлоймун. Машалла. Кол бер. Ийгилик жигит. Атың, минген атың кайсы? Аты чагылган, өзүмдүн Полот деген акам. Көрүп коебуз достор. 400 миңге алды эле. Өтө чакан ат экен. Охо. Алиш, бу бой канча бул аттын? 1.55. Машалла. Ушундай топто жүрдүбү, а? Ооба. Халал жылкы көз тийбесин жана. Баракелде. Өткөндө дагы алтын курга салганмын, ушул ат менен. Жарайсың. Кадам жайда. Буну саяпкери ким буну? Саяпкери Полот деген акам. Саяпкерге дагы ыраазычылык айтып коелу. Рахмат. Полот ака, ушунча атты таптап, мага чаптырып атасыз. Дагы мундан да күчтүү аттар келе берсин ошо кишиге. Амин, айтканың кезин. Баракелде. Ийгилик жигит, ушинтип таза жаап жүрө бер. Кеттик достор анда. Саяпкерге дагы ыраазычылык билдиребиз. Ар бир адамдын, инсандын аты ушинтип топко кирип чуркай берсин. Эмне деген? Алейкум ассалам жигиттер. Ооба, кандайсыңар? Жакшыбы? Той кут болсун. Рахмат. Кеттик улантабыз анда. Достор, жанагы Кудайберди деген балбан достор. Дагы алып Кое тургула жамаат, кое тургула. Машалла. Кое тургула жамаат, конокторду сыйлап алайлы. Жигит табында экен. Балбан. Баракелде, Кудайберди келди. Кудайберди алып келди. Ошо Муастын Ноокат районунун балбаны, атактуу Кудайберди балбан. 5000 сом дегенбиз. Кел Кудайчы, аркаңа жыл. Ош назад. 5000. Баракелде. 5000 сом берип, оматын берсин. Ат кимники Кудайберди? Сакыпжан. Эски Ноокаттан Сакыпжан деген акесини мына көк аты менен Кудайберди балбан ийгиликке жетти. Аллахым оматын берсин. Элдин уулу болуп жүргөн. Аллаху акбар. Ел келди, айталган журттар келди, ушулардын батасы биринин болбосо биринин ушул батасы түз тийип калсын. Амин. Баракелде. Ömrün gelsin Kudayberdi. Emil. Мынаке достор, ошентип Кудаш балбан экинчи салымын салып атат. Айда бер акырын бастырып кой, Кудаш. Бунузу кандай болду, Кудаш? Бул салым. Бул дагы өтө сонун болду азыр. Мына бул өзгөндөн талай балбан жакшы жардам кылды. Өтө сонун болуп айлантты. Рахмат эми эл менен балбанбыз бири-бирибиз менен жардамдашып. Жардамдашсаң биринен болсо биринен баары жардам кайтат. Ол огодон болбосо беркиден. Сол кайтат да жардам баары. Баракелде. Кудаш, быйыл канча жыл болду чапканыңа? Чапканыма 7-8 жыл болуп калдык ушул. Баракелде. Сен өзүң жалгызбы же бир туугандарың да чабабы? Жок, өзүм эле укаларым бар эми чабып атат. Үйдө эң чоң сен. Эң чоңу мен. Баракелде. Буйруса үйдө ат байланып турат дайым. Үштө төрттө ат байланып. Жакшы. Бул ат кайсылар?
Бұл Сақыпжан деген бір досымның аты. Мына шул центрден. Ноқаттан. Қандай жарады? Бұл күттен бері чауам өзім чауам. Бұл қарабайыр оқшайды, қырғыз жылқа? Аралаш па? Жоқ, точно. Аралаш болушы мүмкін. Қарабайыргелі оқшатым. Құдаш, игілік анда? Құлаптар. Жарайсың. Чау бер. Сіздерге да игілік. Рахмат чоң. Аке достар, көшентіп, қонақ балбандар да үшінтіп бір-бірден ашырышып, жалдап, тойлашып атады. Нұрбеке тойғыт болсын. Рахмат. Тұра досымыз қылауға қалды. Анан ордын жоқтап, анан сол бір эмиліказ бір үкәсіге бір тай атады. Барекелді. Тұра досымыз нөмір ұзын болсын. Сол эмиліказ мапасы қатты жақсы жардан беріп, сол эмиліказ ұнытпай. Жоқтап, елін алда жоқтайым деділі, азыр үлкәсін жоқтады. Жақсы жоқтай менен. Жақсы. Эмиліка мәйім рахмат. Қандай ой тілек мақсат менен ұлақ берсе, Аллахым қабыл қылсын тілегені. Аллах акбар. Айтқаныңыз келсін. Сіздерге рахмат. Барекелді. Сіздерге қызматыңыздар, Алла разы болсын. Барекелді. Қызматты дуасына жүреріңіздер. Рахмат чоң. Рахмат. Аз улантауыз, бұяқта келдіш балбан достар. Улақ келдіш балбанда жүрет. Ой-бой. Барекелді. Азыр бір минут. Келдіш балбан, ашырды. Ашырды достар, азыр. Охо, бұл красавчикті қарағылачы достар. Бұтты қарағыла, ой-бой. Жануар, семіз екені. Бара келді. Bir tay деген азыр. Сүйін балбанға. Bir құтықтап қойалы. Интервью алып қойалы. Охо, бұл төм, yoğun төй. Başqaça төй екені. Салам алейкум. At ürkü. Suyun salam aleykum. Toyğut bolsun. Bolsun. Bir jalga aşırıp aylanıp çeri жазылды mı? Жазылды. Barakelde. Ulaq qanday bolып atat? Ulaq жақсы өтіп атат, таза өтіп атат. Жерге түшмей жоқ, жеңіл сойыпты. Балбандар алып атат, өзіміз көріп атат. Ооба. Жылдың бәрі өтемәрі ол. Barakelde. Barakelde. Suyun бұл не olған ат? Қайсыл ат бұл? Бұл Жаллауаттан Алмаз Закадан алғанбыз да, Османовтардан. 17-ні алғанбыз. Максимус деген ат. Максимус. Генерал Максимус деген ат. Barakelde. Бұл өзінің қырғыз жылқылардан ұқсайды, а? Қарабайыр, Жодар Палуан чабады, Рамазан чабады. Бұл баяғы мен көрчелем да бұл атты. 5 минутта да Жодар чапқан бұлттыры. Қарасының бұлақтаны Жодар чабады. Жануар, қара кел, қап-қара. Барекелді. Сүйін, салым құт болсын. Барекелді. Ұлантып кеттік достар. Дағын бір салым бұяқта. Қайсыл балбан екен бұл? Данчак деген атымен салған екен достар. Қазір ашырмайлар болып атат. Анан ашырмайлар бүтсе, жерден улақтар башталады. Ерғазы, ассалам алейкум. Қандай? Денсаулықтар жақсы ма? Тойғыт болсын. Барекелді. Мен нақжалым ғана. Достар, баяғы мұрынқы тойда шул енем ат беріп қызмат қылған. Ерғазы жақсы ма? Аттарың жақсы жүріп атабы? Барекелді. Тынш, рахмат. Игілік. Топты ішті қылар, кеттік анда. Рахмат ака, өтен акаң сорын берді. Наке достар, біздің каналдың болельщиктері. Жігіттер, тойғыт болсын. Ең күшті канал шоу. Каст қойғыла. Барекелді жігіттер. Игілік сілерге дағы. Яқтада Өзбекстаннан келген қонақтар бар екен. Туған, құш келіпсіңер. Рахмат. Барекелді. Қандай болып атат Улақ? Зор, маза қылыппыз. Өзбекстан қайырынан? Өзбекстан Қоқонданмыз. Машалла. Сіздерде Қоқонда торпақ чабабы, теке чабабы? Теке чапады. Тақым. Ikkita marra bo'ladi, taqimda chopadi. Taqimda chopadi. Olib borib tashlagan, bag'dan sorin oladi, baqa tashlagan bu yoqdan oladi. Barakalloh. Bizda marra dumaloq varata hisobida bo'ladi. Quruq qilib chiyib qo'yadi. Ichiga olib kirib tashlaydi. Ichiga tushmasa hisob bo'lmaydi. Mashallah. Sizlarda sezon qizib yurib o'tadi, qanday bo'lib o'tadi? Sezon qattiq. Ertaga 23 ga qattiq uloq bor, 26 ga Zominda juda katta uloq bor. Mashallah.
Birinchi nolovoy solim $3000 boshlanadi. Oho. Polvon, jo'g'arab kelib tayalasın uloq qildiydi. Главный призchi? Jo'g'arab kelib tayalasın harakat qil. Hyundai avtomobili. Masla. Masla üstü $10.000. Ha, maşallah. Ha, barakallah. Nasip qilsa, barib qolsak, o'sha yoqdan yo'liqamiz anda. Tugan kutamiz. Barakallah. Ati jo'ningiz, atıngiz kim? Men otim Rahmatullo. 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 Barakallah. Qo'qondiq tuğanlarga salom. Xo'p. Rahmat. Polvon jo'g'ari haydab tayalasın. Oho! Boshqacha kelatadi do'stlar. Qara balban, qara, boshqacha kelatadi uloq. Mana saga az o'sha dönge chiqib turibdi. O'shadan ustidan tartib olaychi do'stlar. Maşallah, maşallah. Mına cemaat. İki cakta turgan konuktur. Ötüp olayla. Turganlar kolda turan çekirip buna direk üç. Mına. Kızıgan jeri. Oy. Başqacha uloq bo'lib atadi do'stlar. Qara balban qara. Oy. Kimde ekan? Görünmey atadi do'stlar. Barakeldi. Mana shu yerda kelatadi-da. Pres bo'lib kelatadi, pres. Oy. Ne olgan uloq bo'lib atadi. Kim şunu yetkizib olsa dağı söz yok. Qaysi balban yetkizib olsa da. Bunaki sürme top bilan baratadi. Sürme top. Sıymiq balbanda da otadi do'stlar. Sıymiq balban. Qadamjoydin balban ekan do'stlar. İyilik qalaymiz, amanızdan jetib olsun ne olsa dağı. Jo'g'ari samandan liniyadan o'tsin. Jo'g'ari saman liniyadan o'tsin. Qadamjoydin balban ekan. Ayda jo'g'ari ayda. Ayda jo'g'ari ayda polvon. Ekan bol polvon ayda jo'g'ari. Samanga jetse tayalasın. Mana uloq do'stlar. Жеткірбей атат. Çıkarbay atат toptan. Şöyle. Qadamjoydan Sıymiq polvon beken bol. Sıymiq polvon. Liniyaga jetse so'rinma. Emilge tibekle. Mama kegle любой вопрос не. Emil toy beradi. Kel manga süleşe turganim. Liboyun kegle diyaz. Ayda jo'g'ari ayda polvon. Bir toy 10.000 so'm. Mana ko'rasiz, qaysi polvonga buyurib turadi. Baleshlar qana bir qiyqirib turaychi. Maşallah. Hurmatli jamoat, o'g'izlar, quloqtandiruv. Jariya. 2023-yildan 8-yanvar osh eldin boriga 9-yanvar o'shanlasi No'qat rayonida Salıqari No'qatda cho'ng uloq beradi. So'rinlar 5 avtomashina, 5 to'qiliyat, 5 Salık keçiberi, 5 to'puz, 10 toy. Dağı umraga satar inşallah. 5 toy, 5 to'qiliyat, 5 avtomashina, 10 toy, 10 to'puz. Dağı qo'shimcha aqchalay baygeler bo'lib, andan keyin oxirgi so'rin umraga jo'nadi. No'qat Qirg'iz ata. Salı, sana amin. Allah şu salı do'stsiz niyet qilibdir. 8-9 yanvar kelib, Salıqarining ulog'ini cho'yib, yaxshi duo izdirib, yaxshi so'rinlarni olib keteli. Allohim shu niyet qilayotgan ihson sadaqalaringizni Allah qabul qilsin. Allah subhanahu va taolo shu yerda turgan jamoatni barimizni o'sha uloqqa yetkazsin. Amin. Allohu ekber. Bora keldi. Niyetingizga yarasha bo'ladi inshaalloh. Hayda! Hayda! Az kaldı!
Hayda balban kara. Geldin taşla balban. Taşla balban taşla. Taşla. Kim eken? Aliş degen balban deydi dostlar. Aliş. Geldin balban. Taşlatmaya atat dostlar. Taşladı mı? Ha taşladı. Barakeldi. Mınasağa ulak. Ay maşallah. Aysı balban dostlar. Aliş de oldu. Aliş. Ana kayak taşı. Ha o ne balban. Ana. Bir yağı da şimdi oldu. Bir yağını tartı olaydı sana. Ayağına uğraksın. Oy. Mına da. Sor. Maşallah. Ha. Sorumlu cariye kıldı mı Badu'a? Kıldı mı? Kıldıydı aytelek hazırınca. Hazır kıl balbandıkı. Yem hazır kalıslar. Esep tez anan hoşa hocalaşar. Taktağız dostlar. Mına ke şerde. Kaynagan görüşer. Ol atak. Sorumlu cari akıllı yatat ne gelir? Taşadı mı geliyor mu? Aa. Olmasınız lan tamam. Dımık kaldı. Cana kaynamadı dile. Biraz dımı içti. Aliş balbanlıkını hesap kıldı dostlar. Bir pay o. 101. 10.000 son. Bürok hazırdır. Bu vakti sorunun cari akıllı yatat hazır için. Havayda akıllı. Çok. Ooo bavuş. Maşallah. Kıymıldak kaldı. Aliş de var. Ana aslan. Sakat salmay. Muhtarı bir yaklatır bayım. Kapalvan. Rıspek palvanın calında. Rıspek Bekemmal. Rıspek Bekemmal linyadan ötkörüp taşta. Palvan ukula. Kayra kaytışı bir tağlasın. Çüdeatыңды ay bara geldi. Usuz yeri jagatta dep jönөп бергенде. Bular çalıp ketkenler palvanlar, arkadagılar, mağa oşoğun sayapkerler. Çüdеңizdер! Kaytışı Emil palvanın salımı alasın kara palvan. Oldu aka yeser. Kim taşlandı? Jollar mı? Boldu mayli. Kelet palvan. Cemaat keçiresler unutup kalptın. Kim kulüç jogottu? Mitsubishi maşinanın kulüçünü kim jogotkan bolsa, mına mikrofonga berip koydum men, alıp alыңыздар. Avtomaşinanın kulüçü kim jogotkan bolsa alıp alsın. Çıngiz degen bala, telefon kayakta? Ber onu mikrofon, mına bala koy, yaka ver. Çıngiz telefonun mına toy eylerinde, Emil Palvan denesi Jalı'da.
Kayrak aytışı tö. Mına ulaq dostlar. Oy oy oy. Barakelde barakelde. Çidegizler. Kaytışı tö. Kaytışı tö. Yemin palvanın Dostlar. salımı tö. Dürdürбей көрө турган улак болуп атат. Жодор балбан келатат достор. Мынакей. Көкбөрү. Ава. Келатат. Gelin Jodor balvan. Arkasına Spartak'ın sen okşa tura almapız omatın desin Jodor. Oş oblasti. Özgen rayonunun palvanı. Çalpak taştığın kulunu. Ataktı. Jodor balvan. Bir kolça koyar Jodor balvan. Ömürün bersin atana rahmat. Jodor bir tayga. Eşke. Cali bir tay bergin Jodor balvan. At kimdiki Jodor? Asıda mingena. Oş oblası özgende Çalpaktaş. Jodor balvanın özünün Tayyip bas degen atı menen bir tayga sorun saldı. Kolça koyuzu Jodor balvanға. Ömürün bersin ukam, ömürün bersin. Jodorcan, жақсы dua. Bugün Muhammed Amin'e dua alabız degenmiz. Duanı bere veresizler. Bismillah. Assalamu alaikum. Bak koyduğun konukları. Şunun sevkleri emlaka. Şu yollarınız elden ulu, yurttan ulu olsun. Şu el baktartısındaki şu yüzünüzde daim жақсылықтар, toylar olsun. Amin. Amin. Barakelde. Jodor, salım kutlu olsun. Bolsun aka bolsun. Arınge jardam berip, жүрүп акыры өзүнө да буйрупту. Allah'ım nasibini aldık da. Barakelde. Jodor, кандай жүрдү бүгүн? Ulak жақсы oldu şu. Elke jardam berip ana. Азыр бу жерде өтө додо катуу күчтүү болду го Jodor. Ооба, катуу болуп аткан. Бияк аттар күчтүү экен бирок а. Ноқат дейт, ат күчтүү да жалаң эле Россия. Jodor, баягыда да сурайм эстен чыгып калыптыр. Бу тай басты эмнеге мына кырылдап жүрөт? Бу тубасы ошондой. Тайынан беричи. Ору жок, өзүндай. Ору жок. Турбина да. Турба дизель. Ооба. Barakelde. Jodor, kutlu olsun, sağ olun. Barakelde. Kettik anda dostlar. Ulan Davus, argısıday. Jogorı çıkışı hazır töy bolot dostlar. Dostlar. Kalay balban. Özgen rayonunun palvanı. İyisi aylının koluna. Ataktu. Kalay balvan. Bir hoca balvan konumuzda. Bir tayga saldı Jodor'a. Sorun beni eşkol. Kaymanat'ta Limonti degen at menen dostlar. Limonti'ye bir kol çalıp koyuyoruz. Barakelde. Talay. Peki bir tay seninki. Talay. Azız olsun. Bütün olar çıpili beni. Talay. Buna emizдің balası Muhammed Amin yakşı dua. Soğanlarla bir dualar. Şeften. Ürünleriyorsun. Ayakları olsun. Kızıldı civan cigitleri olsun. Senden artık cigitleri olsun. Amin. Amin. Şu babalarımız yakında umraga Jodor olkan ele 27 dekabr umraga uçuvattır. Amin kalayım. Allah'ım senin yolunu versin. Esen aman var, oşalacak var. 5 ong namazını bekem kılıp, Peygamberin sünnetini amal kılıp, sakalını koyup 5 ong namaz kabul olup gelген. Allah'ım. Amin. Yedi suayı ettin. Sakal kılıp. Olmadı versin. Kalayından bir kol açılıp salım salıp gitti. Oş oblası Doğadır Rayonun balvanı. Hepsi balvan. Salım kutlu olsun. Barakelde. Kol açıldı mı? Bir. Açıldı. Barakelde. Aşağıdaki jardan verdik ballarda. Jardan da sen özürü görürsün. Çetelep kanka benim taşlardım şu. Cana Aliş balvan aytты. Tügelbay kelin. Sen aylanttı dedi okşa. Gel balvan geldi. Barakelde. Balvan götürüp verdi. Şu Aybek'te gelip aldım жерден. Kalay ulak kanday болуп атат? Ulak aябай жакшы болуп атат. Жери курук, кемчеги, тээктик жок. Таза кол менен алып.
Eң чоң улактардын бири болуп атат, а? Түркістанда эми жакшы улактардын бири. Мындан биягында да жакшы улактар болушу мүмкүн. Pakatçıga çeksin жақсы болды. Мына ел içinde balvan bak, ел içinde batır var degende. Mına ke tügörbe mına poldanız. Siz elini kançakı menet kılıp, sürüp, tegizlep. El için şu bizim atalardan kalgan At kaysı? Şu yaşlarımız ösün. Limonke. Aha, barakelde. Bu at kimin atı? Marat'ın atı. Barakelde. Marat'a da iyilik kalayız, sağa da iyilik taptagan. Dostlar, hazırkı Limonke'ni taptagan sayap gereken Marat akabız. Marat akabız, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Suyunup Kuançtasızkı. Ha, barakelde. Limonga öte salım yenet kılın. Ay maşallah. Goyunca tümünden elge görgözbeyim. Anan şu dosumma aytamem. Mingende mindin de, minbegende minbedin de. Allah Taaladın aytat ko. Menetli kılsan oşoğa jarasha berem sağa dedi. Barakelde. Allah'ın berem mukbaş керек işte. Menetli kıla versek bardıq nerse olurduk. Barakelde. Talay, emi men öte көп жерде жүрөм. Бирок баягы тауына келген атты мындай чоң жыйындарда байкалып калат да. Эми мындайча айтканда баягы саяпкерлерден азыраак интервью болуп калат негизичи. Мен өзү Кудай буйрса кийинки пландарда шу саяпкерлер менен да сүйлөшөйүн деп жүрөм да. Кудай кааласа, Алла насип кылса сүйлөшөбүз ака сиз менен да. Кудай буйрса. Кудай кааласа. Эми эң негизги ушул таптоо сырларынын бир кыска нускасы, бир бөлүгүн айтып кетпейсиң Талай. Бул менин атым Улан ака. Улан. Кечирип коебуз. Немеден буну таптоону бериш керек, миниш керек ака. Бериш керек, миниш керек. Анан түнү миниш керек, анан көбүнчө таңгамалыкка да өткөрүп миништин атка көп эле пайда болот. Таңкы шамал аттын халкасы күчтүү болот. Ай, машалла. Анан ошентип менет кылтабыз Кудай кааласа. Алланын Кудай берген. Баракелде. Анан түнү мингенде көбүнчө баягы үркөт деп коюшат го. Эмнеге? Мындай үркөчө каттар. Карайкыда көп болот да. Ойнойбур аттар, семиз аттар. Өзүңө сак болуш керексиң да. Болбосо андай кылбасаң, өзүңө сак болбосоң аттан түшүп каласың. Баракелде тууган. Koluna bereke. Şunda atlar taптап, кубанычка бөлөнүп жүрө бер. Рахмат. Баракелде. Охо. Мынаке достор. Машалла. Ичи. Не болуп атат улактын ичи? Ой. Ушундай аттарды таптаган саяпкерлерге ыраазычылык. Кимдин аты ушул жерде ойноп аткан болсо, саяпкерлер колуңарга береке. Мындан кийин дайым саяпкерлерди эске ала жүрөлү. Карагылачы достор. Бунун ичинде не деген күч жүрөт? Ушул аттар ушунчалык тапталып, чучугу толуп, күчү булчунга батпай турган аттар. Мынаке улактын өзгөчөлүк, улактын рахаты, жигит оюндун оюну ушул жерде да. Карагылачы. О, бу төө кимге буйруду тууган? Бой. Баракелде достор. Карагылачы, жанагы красавчик түгөл деген балбанга кеткен экен. Түгөл балбан азыр bir intervью алып коелучу ошол жигиттен дагы. Түгөл балбан деп атат. Мынакей достор, кезектеги балбаныбыздын салымы менен куттуктап бир сүйлөшүп коелучу. Балбан, салам алейкум. Салам. Кандай болот ат улак? Зор болот экен, зор. Баракелде. Ушул башка улактардан бүгүнкү улактын бир өзгөчөлүгү кандай болуп атат? Эмнеде болуп атат? Бүгүн таза болуп атат бу жерде. Текчи бойда таза чалып жатат. Буга чейин болчу элеби, а? Жок, бу жерде нукаттар болгон эмес. Судьялар. Урматтуу балбандар. Азыр эң чоң тойлордун бири окшойт бул, а? Эң чоң улактардын. Эң чоң тойлордун бири болуп атат. Жакшы болуп атат, сонун болуп атат. Бизде тек жок. Троско салбайбыз бизде.
Анан айтканга башы ет барды. Мына көрүп турасыз, элдин барды. Ооба, ооба. Жакында биз Кыргызстан боюнча бүт палвандар чогултуп, Ошко бир чоң ресторанга бир 500 палван чогултуп туруп, тартып киргизебиз. Машалла. Биз дагы мына Маткасым ака, Абылаз акалар устаздарыбыз. Өтө жакшы идея экен тууган. Булар бизден жаш балдар. Бунда бир идея көтөрүп атабыз. Карим ажыга айтып, Кыргызстан боюнча чогултуп туруп, эме кылабыз. Чоң ресторан, бир 2 жылкы союп, эме өткөзөбүз. Улакты тартипке келебиз. Кандай бир мындай кагаз түрүндө бир жетекчи шайлап, немелерге, блогерлерге таштайбыз баарынча. Мына жаңы жыл өтсүн, бир азыр күчтүү улактар өтсүн, анан кийин чогултабыз. 500 адам чогултабыз. Өтө жакшы идея экен. Bunu az Matkasım ağa Abılaz akalarımla söyleşkenbiz. Жақында кылабыз. Жаңы жылдан кийин эми аз улактар турушун тартипке киргизебиз. Мына боротасаң окатта кандай сону тартип менен болот. Элди кара, эч бирөө. Баракелде. Сени көрүп жүрөбүз, мейли. Баракелде. Бир кенен сүйлөшөбүз аке. Атыңыз ким аке? Үсөн. Үсөн атыңыз. Мен Үсөн. Ошо Абылаз ака Маткасым акалардын учениги. Ошолордун немесинен. Баракелде. Suca oho! Jali balban mayda! Jali! Gel atat dostum. Jali balbanda. Hayda Jali! Jali hayda Jali! Ay. Kaç. Taşla. Gettik taşla Jali. Barakelde. Münasaka. Taşladı dostlar. Barakelde jigit. Öte bağ verdim. 45 yaşta şuntu kulak çavatkan jigit bul. Oyba. Barakelde Jali. Jaradım. Çede yakın. Bak. Bakın dostlar. Maşallah. Üstadım boladı. Kırgızistan'da ne umuradı? Barakelde. Bir tüyo kitapta taşa. Anık balban eken buna ki. Jali. Jali eke. Sağ olun, mutlu olsun. Barakelde. Başkaça geldi o. Canları. Bu çay gittim Özbekistan'dan. Maşallah. Konak balban eken de. Barakelde. Juguli de atat. Jali eke. Jali eke. At gibi at. At bu nerede? Altında geldi azıcık. Maşallah. Katu geldi. Hareket kıl Karabağ'ın yarı gelişi Juguli avtomaşına. Hazır sorun alıversin, daha söyleşiyoruz dostlar. Buna ki. Anık balban eken dostlar. Ben geçe yerdeki ellerden göğünen uqtum. Namıska balbanda uqtum dostlar. Sorunga emas, namıska. Bana geldi. Jöçönlörü kişini açıp alabız. Dost kalandan tuşta tost turgan. Çünküstançı bir tuttum. Omadınızı versin Jali balban. Asıda mingeler. Lokattan 6 megakerizden Taymanat'a Marshall degen atı menen bir tayga Jali balban ilgili geçetti omadınız. Böyle demizler geçirir. Kaytay bolup altıp geçirir. Burası kaçışıkta öğrenemiz tövbe berinizler. Kitay sapıyoruzlar. Bana geldi Jali balban omadınızı versin. Aşka bir tövbe. Misal niye açık olga bolar? Bunu koysalar biz buna nagaradalar veri olayı. Ne yapalım? Jali balban omadınızı versin. Moğattan bizim buna adaklı Altınbek akayımızdan Marshall degen atı menen bir tane Jali balban bir konçak koyalım Jali balban'a. Omadınızı versin Jali balban. Omadınızı versin. Amin. Ya Allah. Jali balbanları bizim adaklı balbanlarımızın biri. Kırgızistan'daki 3 balbanımızın 3'ünün biriydim. Elinizde de bu Jali balbanlardan palvan çıksın. Jali balbanım 6 kızdan keyin 2 uldu bolgan. Uşul palvanlarımızın barlığı dağı köptegen uldu olsun. Köptegen tukum kalkırla palvanlar. Gelecekte kaynarastan dağı Jali palvanlar köp çıksın amin. Allah'ım. Amin. Emir. Çünkü çıkarıp buradasın. Şu tanesinden amin. Kaymaç sizge rahmat şu aldıysan gel. Çünkü toyda yakşılalı var. Beri otaz. Rahmat sizge. Amin. Sen bolacağımız ne olduğunu görüp daim elin kızmatına jilerin. Allah'a ekber. Amin. Barakelde. Toz kavarı ola.
yaşasın bir toy. Kayracaları gelişi. Kulla tarafta durgan Siberka Jiguli avtomaşina. Paskayda paska, balva paskayda. Palvan ukkula. Kayra gelişi. Jiguli avtomaşina. Mına Jiguli. Çıkan eken dostlar. 100 bin so'mlik Jiguli. Siberka. Çarşılı Jiguli. Gördüler mi? Ooo, jarha takadı. Emil Balvan öz aydan жүрген Jiguli. Oho. Hareket kılgara balvan. Gelişi Jiguli avtomaşina. Ha, Manas'ta da atat dostlar. Manas'ta da atat. Manas balvanda da atat. Oy oy. Kana. Geldi çıktı mı? Çok dağındalar. Sürme top menen gel atat. Hayda Manas. Hayda. Hay barakelde. Gel atatına gel. Oy. Geldin taşta yeme. Taşta yesep. Manas'taken dostlar. Oo şerde. Oy çang bolup ketdi. Çıktı dostlar. Manas balvanda. Barakelde. Maşallah. Ay jigit. Aslat boldu ekan bu. Ay. Çakılgan eken. Çakılgan dostlar. Çakılgan gelgen eken. Kulaklarından. Barakelde. Birodun tayını buzma. Bu yaptığını tayını buzma valla. Suriyalar. Düş yıl deyip şükürle davay. Akşamlar şükürle. Ketdi o yakta ağılıp buldu. Mına ulak. Taraqlar çok. Balvanlarını içip alыңızlar. Balvanlar içip alыңızlar. Manas gelgende barıca oldu dostlar bir yerde. Balvanlarını içip alağız. Balvanı Niyazov Manas balvan. Omatыңды versin Manas beraka çık çukam. Gelçe alanayın özümlükam gelçe. Astıda mingene. Oşo buastı Karakulca rayonundan Kurstan akabızdan Ataktu Çağılgan. Kırgızstan'ın номер 1 atlarının biri Çağılgan. Adım işte. Manas beraka eldi Karakukam elden жақсы дуу алып берейин. Мына автомашина Manas. Жигулини көрдүңбү жашыл? Ona жогору кумда жаш балдар турат. Жигулини Эмилакаң өзү минип жүргөн. 100 миңден жогору машина бул. Алла ооматын берген экен. Эл журт келиңиздер. Ушо биздин Manas мына көрүп атасыздар. Турция барбы, башка жак барбы? Элим үчүн деп үй бүлөсүн башка жакта таштап 2 айлап, 3 айлап спордо жүрүп, кыргыз элим үчүн деп ушу жигитибиz Kırgız'ın bir çıkan jigiti bir dua verelim Manas'a. Amin. Allah nerimde üsün rayımda üsün görüntüsün yaratkan Allah. Allah'ım uşu Manas'tay uğuldu bergenine sana rahmat çeksiz şükürler olsun Allah'ım. Uşu Manas uğulumuz hiç kaçan kem olmasın. Manas daima Kırgız'ın bürkütü olsun. Kırgız'ın sıymığı olsun. Kırgız'ın geleceği olsun. Gelecekte Allah'ım uşul balağız. Dağı dünya yüzün aylanıp Kırgız'ın celeğini büyüke götürsün. Allah'ım seni eki dünya Manas baktılı kılsın. Hiç kaçan kem olma. Uğulların alım karı hafiz olsun. Özün 5 vakti namazında okuyun. Peygamberimizin sünnetine amal kılıp Allah'ım üy bilendi eki dünya baktılı kılsın. Allahu Ekber. Barakelde. Manas omatın bersin ukam. Kam bolbu. Ben öte razımım. Maladesten başka söz yok. Allah omatını versin. Manas tuz bastırasın. Maçtan kuruşuna eşka kimden alır? Ana şobola beret. Manas. Emildin ukam. Manas balvan taşladı ıldığı buna. O şoblastı. Karasu rayonunun balvanı. Ataktu. Akjol balvan. Akjol balvan'a bir tay ver. Akjol balvan. At kimdeki kadrajlarını koyun. Astıda mingen at. Nurbek balvandın. Nökemeci pazar korgan. Astıda mingen at. Pazar korgandan nükü inisinin. Ne degen? Nükü dosun.
Nüküdosunun Karayer degen Kırgız жылkы Karabağır eken barakeldi. Akjol, sen dağı bana konoksun Karasu'dan geldasin. Bir tay Akjol jenim, ömürün gel. Akjol palvanga bir kol çağ koyuz. Ömürün gelsin Akjol. Bir жақсы dua Muhammedan. Amin aka, toyumuz toy kılansızlar. Ardayım şimdi elдің батасын алып жүрем aka. Elдер palvandардың батасы істеген болсын ha. Шындай тойлар әрбірімізге насip қылған болсын. Amin. Barakeldi Akjol palvan barakeldi. Aka dostlar, ошентип ылдый салым конок балбан, Акжол балбанга насip кылган экен. Баракелде. Акжол, салам алейкум. Салам, кандайсыз? Салым кут болсун. Болсун ака, рахмат. Охо, бир башкача той болуп атат го. Күчтүү болду ака, өтө күчтүү. Палвандан баары келди. Булак өтө күчтүү болду ака. Торпок жеңил, элге берем деп той кылыптыр. Ушундай чачып атат ака. Алла разы болсун, эмне айтат. Баракелде. Акжол, о башында дагы бир салып кетип атат. Не алдырып бердиңби, же түшүрүп алдыңбы? Не болду? Жыгылып калып, үстүнө жыгылып калдым. Берди бирок сорунду. Бердиби? 5 сомго салдым. Баракелде. Анда өзүм атым менен, Кадыр акам атым менен. Кайсыл ат эле? Байтору деген ат эле. Байтору. Баракелде. Азыр бу Нүкүдосун. Карагер кандай жарады Нүкүнүн аты? Карагер сөз жок. Сон. Табына келиптирби? Табына келди. Бун анча улактан бери бер десем бербейт ага. Бүгүн айласын деп. Сурабай, зорду кылып алып алдым эле. Баракелде. Насып экен ака. Баракелде, колуңа береке Акжол. Ат экен ама. Машалла. Баракелде. Уң жүргөн экен Акжол, колуңа береке. Рахмат. Сизге да рахмат ака. Чабып жүрө бер. Нурбек, атты ким таптады, ачыгын айтчы. Атты өзүм бир тууган акам таптады экен. Баракелде. Досум бул айгырдан келип эле багылган деле жок. Деген боюнча эле чабылып атканан бир эки салып коелду эле ак келдик эле. Дегенде бир эки эле алмам деп чабып атты. Баракелде. Акжол зордоп жүрүп алып алды. Береле бере жыгасын десем бу. Жетип барынан көтөрүп баштап чыкты. Таза кылып таштады. Ошода. Акжолду билебиз, Акжол кол менен чабып жүргөн балбандардан да. Сурабадан шуга берет окшойм бир жолу. Жабы бойдон. Бир айдан бери. Нурбек, акең аты ким? Бекназар деген. Бекназар. Өзүм бир тууган акам. Саяпкер Бекназар. Баракелде, Бекназарга дагы. Дагы ошондой чыккан. Ыраазычылык ушунда атты таптап чыгарган. Ама шокту бала. Чоо. Баракелде. Нурбек, ийгилик анда. Ишти кыла берели, болуптур, макул. Бауш балбан чыккан экен достор, ылдыйга. Баракелде. Бауштун колу ачылды бүгүн. Эми бауш жалга салып туруп, баушту эсеп, сүй 3 судья келип бир чай эсеп кылдык, ат кимдики? 3-чү же 4-чү салым эгер жаңылбасам. Азыр сурайбыз. Астында минген ат. Ноокаттан Урмат акесинин Трайт деген аты менен мына бауш балбан тайга сорун салды. Баракелде. Бауш өмүрүң узун болсун. Кем болбогу? Дайым ийгилик менен. Аллаху акбар. Бауш бияк. Бүгүн бизден Мухаммед Аминге төлкө дуа иншалла. Эмелека, тагы бир жолу сизге Алла разы болсун. Ушундай элди бириктирип той берип атасыз. Şu toyuңуз той болуп, şu балдарыңыздын өмүрүн берип, кыргыздын желегин желбиреткен салык, имандуу жигиттерден болсун ака. Заманыбызда тынч болсун, ар дайым ушундай тамашаларды ойноп күтүрөлү. Амин. Амин, баракелде. Өмүрүң берсин, бауш балбан. Баракелде бауш. Бүгүн уң жүрдүр аз, а? Энеңиз азыр. Флешкага төртөө байлап, кол менен тартып бер. Флешкага байлап алып калып атат, азыр кошел. Уят да. Ушундай да болот экен да? Жакшы судья, эки судья көрүп калып, şu баушту эсептеп чабып бердим деме болот. Бауш бүгүн канчанчы салым болду? 3-3-сү. Баракелде. Бүгүн жале экөөңүн колуң ачылды окшойт онда. Жалыники абич болду. Баракелде. Бауш, ат кайсыл ат? Урмат акан, Прайт деген ат. Бул дагы Прайт. Жок, бул ошол жерде алмашып калдык азыр. Өзү Прайт менен ташталган. Ооба. Энергетиктен урун болсо дагы. Баракелде. Bir at менен 3 салым. Bir at менен 3 салым. Прайт. Прайт. Достор, мында мурунку көк ат Прайт деген. Одан атты эсалып деп бери байлап койдум эле аны. Баракелде. Совет бас. Баракелде, кут болсун. Жигиттер, салам алейкум. Сорундар азайын дейби? Орун эртеңкиге амжыды. Охо, ичинде толтурабы эле? Kimde? Polvonluğa dadil bo'ldi. Bergila. Barakelde. Görmanlar bu yakta. Ulak görüp atat. Bizden tartışalım. Gel. Toygut bolsun. Barakelde. Atın kim? İsmail. Barakelde. Sen de palban bola. Rahmat.
Kettik dostlar. Mına ulak. Судьялар қара, еркекше Мынаке. келіп сөзіңізді тұрып қарап беріңіз. Ой, келді. Жоғары мәрәні сорының кеткен. Қарағылач. Судья, 3 судья тұрып честің сөзді. Емилдің улағы. Ноқат, достар. Бара келді. Охо, жұлынып шықты мынаке, емі ғана. Кел ата, түпсіз. Қайсы балбанда екен көрінбей атады. Бізге балбан көрінбей атады, балбан. Таштады ой? Же таштабады ой? Құдай берді балбан бұдағын, сары формачан. Жоқ, ол емес екен, ол жетелеп келіп атқан екен. Жетелеп келіп атқан екен. Кім жігіттер балбан? Ha? Tanıyız. Kalinin? Ha, düştü okşaydı. Ulak düşüptür. Dodo başta da ulak düşkön ekan. Mına Dodo dostlar. Salatını. Oy boy. Ay düştü. Düştü dostlar. Biz balbanı görmeye atalız. Kaysı balbandı. Kamazı kalıp gelip sorun alasın da otat. Ha. Bilmem mi aşağıdan? Ne koydu gel lan? Mına ulak. Maşallah. Oy boy. Qaraqlaçı dostlar. Maşallah, maşallah. Oy boy. Qaraqlaç. Qanday jon chidaydi bu yerga? Taptalgan, taqshalgan atlar. Emil balbandın ulağında mындай bir kızıktı ulaqta olatabız. Kerim, assalamu aleykum. Aleykümselam. Mınake öte bir çoğun toylарды başqarıp қалыстық qılıp жүрözün. Şu toy jönünde bir başqaça olatat. Bir қалыстық sözün menen toyga göz qarашың ulaqa. Бүгүнкү той биринчиден өтө зор ширин болуп атат. Бул биздин Эмил досубуз, Эмил менен көп 20 жылдан бери катташам, Эмил досум болот. Бул Эмил Палван бул өзү карапайым үй бүлөнө чоңойгон бала, өзү кашыктап жыйнап чогулткан акчасына улак берип атат. Өтө мен үчүн улак жакшы болуп атат. Эми эл деле жамаат көрүп атат. Сорундары да аябай жакшы сайып атат мына. Жыйырмадай тай, 10дон ашык төө,
Koldan gelgen sorun kılıp da eldi aябай жакшы келип бериптир. Атайын ушул жерде улак чабабыз деп бу жерди сүрдүрүп мындай сонун кылып улак жай жасап коюптур. Ноокатта ушул Кайракаштын Эмил Палван эмне дейбиз? Только балли дейбиз. Рахмат айтабыз. Өтө ширин улак. Мен үчүн аябай сонун улак болуп атат. Баракелде. Эң жакшы улактардын бири болуп атат. Баракелде. Керим, ар улактын бир өзүнө жараша бир нугу менен өтөт. Ушул улакты башкарыш кандай болуп атат? Улакты башкарыш эл көп аябай, бирок аракет кылып атам колдон келишинчечи. Жакшы. Себеби мен Эмил досум болот. Колдон келишинче той кандай өтсө, мен өзүм той кылгандай эле ошо аракет кылып атам колдон келишинчечи. Баракелде. Атак жакшы, иншалла, баары жакшы болот. Анан Керим дагы бир суроо. Мо комментарийлерде дагы элчилик сурап калат. Кандай байланышабыз же, кантип чакырабыз депчи. Буга кандай жооп бере аласың? Даныйың бересиңби же кандай болот? Мен телефонум 0777 15 15 15. Кыргыз эли үчүн мен кызматка дайым даярмын. Баракелде. 777 15 15. Баракелде. Ийгилик Керим. Мынакей достор, номерин кайталап өттү. Улак берем деп насип ниет кылып улакка чакырам дегендер болсо, номерин кайталап өттү. Кайрылсаңыздар болот. Кана бастыр. Бохара. Ташка барасың той. Кайра келип аласың той. Жигиттер, салам алейкум. Той кут болсун. Кандай болуп атат? Зор болду, улак ушундай болот. Тазабы? Рахмат айтабыз, өтө ширин улак. Мен үчүн аябай сонун. Эң жакшы улактардын бири болуп атат. Ушул убакытта башкарыш кандай болуп атат? Чакыргыла, бара. Керим дагы комментарийлерде дагы элчилик сурап калат. Кандай байланышабыз же, кантип чакырабыз депчи. Даныйың бересиңби же кандай болот? Мен телефонум 77 İyilikler. Rahmat, selamun aleyküm. Cip eşemezler. Pavlanlarım! Cip şimdi at bingen pavlanlar. Tek cipke sorun yok. Toçka bitti. Sudyanı 10 bin vursan aram berbeyt. Koygula uyat. Sudya çok. Emil'ge aşırgıla, Emil kavunkaga жақында. Emil özün olasın. Toy esi Emil'ge aşır, Emil'ge aşır bayış. Boldu kal, kalganın kal. Kalganın kalgıla. Kalganın kal. Emil'ge açık, boldu Emil civini çeç. Düş kıldı çüküle kalganlar, düşküle öldü. Öldü çüküle. Şoğu salt verettiniz. Emil özü taşlap çıkarsın. Onun gelelmeydi hazır, gelir mi? Ükam aşırı öyle kayra gel, hiç kim gelir be. Cemaat, iki konağımız var, silah olayla hazır, kayra gel ükam ha. O ne kaparıp kayra gel. Emil. Ayda. Bir aylan kelet. Kara palvan, baş palvan apaydı hazır. Gettim lan. Cemaat, bundan kılaylı. Hazır bizim yerde de konağımız var, cerge taşlap veret. Baştıkı taya, etkenimiz mi? Barakeldi. Oşa bulası Özgen Reyon'un palvana. Hayır, adam. Aka, onda emes. Aybek var mı Aybek? Ne boyan koratım var. Ben boyan kıydım. Aka, nege cerge çoğalsam üstüne bir pay verem aka. Aybek kemir var, kötürdü. Al verdim aka. Deme. Boyan koratım var. Aka, biz vermem. Hayır. Ne Aybek? Ulak gelip kaldı ulak. Spor bol vakit dostlar. Ketti ulak. Sorun yok bizde kodoklar bir açın. Sorun yok, toktattır he.
Sorun yok, çeç olayım turpurla. Kaynap gel Aybek, bir aylandırıp gel ulan. Sorun yok, oturla. Cerden tek cip oldu, cerde adam çıkan yok mu? Sudya, beri gelin Sudya. Ben aldım yerden. Sudya, gelsin gelin, Sudya aga gelin. Bu nerede açanlar, düştürmezler bunlar. Cerden kötürgündür, çeç berek meselesini. Öldü düşper durla. Sudya gelin beka, Sudya. Sudya beka gelin ey. Haymaka çıksanız ya berek be. Aybek bir kaçırıp geldi. Sudya aka beka gel. Buna polvan cerden özüm kolum beni kötürdüm deydi. Ne deysin? Taze oldu. Hazır savurluktu birden söylüyordu birden. Kaynak açsanız bir dakika gelin. Kolu benden aldı Aybek. Kolu benden aldı. Ne gördün? Sudi Akka admin ne ispeye şeklinde bir dakika gelin. Kim cerge kim düştü Akka? Siz gördünüz ben korkularını söylüyorum. O elde şunu bir dakika. Aybek Allah durar kolunu ben götürdüm mü? Ben ulan bağırın arada gördüler. Kol benden aldım. Kol kısılıkla başka benden aldım. Ulan çekede görüşler. Bir adam girmese de ulaktı. Alper Demirbeyle de. Sudya buranın sözüme Oldu Akka çok. Akka siz gözünüzü kırmızı. Bana pahalı vardı, bağış olmaz, sen hürmatın var. Arkalarda bardığında el, adam cüret, bardığında uyal kılay. Adam cürvesi ayıttılar, bitti adam çıkmadı, boldu. Aka, ben Aybek kolumdan aldı, Aybek'ten aldım ben Aka. Kolumdan aldı yok. Hurmatlı cemaat Toko. Cemaat aylamayın elcun. Aybek, Aka, siz gözünüzden görmem, siz Aybek 5 vakit namaz okuyan bolu Aka. Ben Aybek'e işine. Oldu, tamam, çilengizde. Nar bastırınızlar, ana amin. Bayış bayvanlıkta bir tay, amin, Allah'a ekber. Süt bir tay, Barakeldi, hoş oblastı Özgür Rayon'un polvana. Hataklı Bayış Palvan. Aslında min yarar. Ulukdega kezinin Berlin degen atımının Bayış Palvan ilgili gecette Bayış. Bana taysenik yukam. Aybek mençe bunday Aybek 5 vakit namaz olan takva ballarımızın biri. Aylanaynak Allah turar cerden özüm kötürdüm deyip işendik. Ana amin. Palvanlarım Allah'ım sizlerge ulak çavuş delemez. Birinci namazdı 5 vakit okula ulak çakıla. Bilen yerden kuş ketmesin. Allahu ekber. Çüdegile palvanlar. Dostlar Aybek daima açık tak söylep жүрген жигиттерден. Az Aybek'in özden surayбыз. Ne olğanын. Aybek 1 minut ha. Aybek assalamu alaikum. Alaikum assalam. Ушул азыркы талаш тартыш болуп атканды өзүң точка койчу. Bunu жерде мен алгам. Ат кысылып мен аттын мойну кайрылып баштагандан Байшеке жанында эле. Анан сурагандан бердим улакты. Мен атым сал быйыл үйдөн келип Самат деген акам торгашка эле. Анан сал харыгыраак экен. Аты жетпей калып бердим. Баракалла. Анан ошону башка адамдардын түшкөндөрүн көрүп алып меники де баштасайт. Баракалла. Aybek, ийгилик. Баракалла, молодец. Мынакей достор, өтө ачыктап айтып өттү. Мен буга чейин мен Aybek'ten bir топ интервью алгам. Мына калыптан өтө алыс жигит. Баракалла, ийгилик каалайбыз. Азыр Байыштын өзүнөн да сурап коелучу бир. Байыш атты алмашып атат го. Байыш, салам алейкум. Кандай? Жакшы, жакшы. Кана бир өзүңгө угайлыш эмне болду эле? Ака азыр топто тазда Aybek көтөрдү. Aybek кармап турдум тизгинин тегереттен. Aybek өдө кылганда мага берди Aybek. Анан кийин ушу Aybek берди, таза алдык. Анан жерге түшүп алып берди Решот Атбаев. Анда жерге перге эч түшкөн жок ака. Баракалла. Aybek таза алды жерде. Азыр Aybek өзү да айтып өттү. Баягы карасам атым буралып бараткандан жанында Байыш экен бар экен деп. Ооба, мага берди.
Ака улак жеткизе албай атам. Улак жакшы эле болот эми 100% айта албайм, бирок 90% таза болот. Бирок азма түшмөйлөр болот. Ачыгын айтайын. Жентайна жүрүшөт ака, көрсөтүшпөй. Ачык эле. Жана ол ылдыйда КамАЗга байлап алды дейт. Ол кандай ошондой да болобу? Аны көрбөй калдым мен ака. Анда аяк биякта жогоруда болчу. Баракелде. Аттарын кандай жарап атат? Аттар жакшы. Берлин менен 2 салдым. Бүгүн 2 салдың жалпы. Баракелде. Ийгилик байыш. Бул кайсы алмашканы? Шах деген ол. Баракелде.